Yes, tugarutse hano muri studio za inzozi.com cyangwa se Inzozi TV1, tudahwema kubagezaho amakuru meza atandukanye kandi yizewe. Uyu munsi cyangwa se kuri uyu mugoroba ndateka ko iki kiganiro tuze gusohoka mu gitondo saa 12, ariko ndagira nkubwire ngo banza ukore subscribe, ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe. Ahangaha turi ni kuri mu studio za Inzozi TV1, dushaka kukubwira ngo noneho ntibisanzwe. Noneho narakubwiye ejo bundi kuntu intare za Sarambwe ziri kugenda zihura n'uruva gusenya muri Kongo. Buri munsi urumva ngo baziteze, zaguye mu mutego, zaguye muri ambushi, ukibaza ikiri kuzibaho kikakuyobera. Ariko si ibyo byonyine dushaka kukubwira, ndashaka kukubwira amavu n'amavuko y'ingamba zituma cyangwa se impamvu nyamukuru ituma bari kuraswa buri kanya, bari kuraswa umugereka. No kuvuga ngo ni ibintu byinshi bitandukanye. Ndagira ngo ntukureho urushinge maze uhame, utege amatwi, utera agatebe, nkubwire ido n'ido, 5 kuri 5 ikiri gutuma noneho intare za Sarambwe ziri gusa nkaho zitsindwa ku rugamba cyangwa se ziri gukorwamo buri kanya. Ndaje mu kanya nkubwire ni iki kiri kujya mbere ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo, mu ntara mu majyepfo y'intara ya Kivu, ndetse no mu majyaruguru y'intara ya Kivu. Ubwo rero ahangaha ndagira nkubwire ngo ibi ngibi wowe uze gushyira urushinge, ukomeze ume hano ku Inzozi TV1, maze ukoreza subscribe nyinshi, usharinge, utange comment, ushyireho udutima twinshi kugira iyi TV cyangwa se televiziyo yacu mu kugera kure kwayo nawe uzabigiremo uruhare. Aha ni ku Inzozi TV1, urakora subscribe, ukora like, maze utange igitekerezo cyawe. Yes, M23 iri mu kaga muri iki gihe, irageramiwe. Hahandi nakubwira ngo iri mu kaga kandi bita agaterera nzamba ko kwa nyina wa nzamba. Iri mu bihe bigoye kandi bikomeye, iri mu bihe biri kwisaba icyuya, biri kwisaba kwiyuhakuya kugira ibashe kurestoringa niriyari uko yahoze cyangwa se uko yahamye yitwara ku rugamba. Birayisaba ingufu kugira ngo ibashe kurestoringa umwimerere wa M23. Murabizi ubundi M23 nta muntu wihagarara imbere. Murabizi ubundi ibyo ikora, ibyo yakoze Goma murabizi, ibyo yakoze Goma murabizi, ibyo yakoze ahangaha hirya Igoma, Bukavu, Uvira. Ubundi nta wihagarara imbere, nukuza ubundi murabizi iraza ikiza, abantu bahita bagenda, abasirikare bahita birukanka, abaturage bakiruka ku buryo cyangwa se abandi bakayamanika, ariko ababishoboye bayabangira ingata. Ahangaha rero ni ku Inzozi TV1, ndi kukubwira ngo ukomeze ukore subscribe, ukore share, kuko buri hano tukubwira ido n'ido. M23 twababwiye ngo twebwe ntaho tubogamira, mwadutuka, mwabiduhora, ariko twe ntaho tubagamira, kuko tureba ibiri imbere ku rugamba kugira tubashe gusangiza abakunzi bacu ukuri nk'uko kwamye. Ukuri kwamye rero niko dusangiza, abantu. So hano rero ndagira nkubwire ngo M23 namwe murayizi uburyo yitwara gisirikare. Ni gisirikare ubona ko kiri professional, gifite professionalism mu byo gikora, kandi ukabona ko kibikora mu buryo bwa solidarity, mu buryo buri union, mu buryo buhuriweho, mu buryo bashyize hamwe bunze ubumwe. Iyo bagabye rero igitero ubundi baba bakigabye. Ariko se ibyo turabizi, nk'uko babikoreye Goma, bafashe abacanshuro bari muri Romania, bafashe abacanshuro bo hirya no hino, abo mu Burusiya, aba Tanzania,
aba South Africa SADC yose barayiboha, bayikoze isoni ku manywa y'ihangu, izuba riva, bayihambiriza ibikapu mu gasuzuguro kenshi cyane. Urumva rero ko M23 ari igisirikare gikomeye kandi gishyize hamwe. Ariko ngiye icyo nshaka kugarukaho ni iki ngiki. Ndashaka kukubwira ko muri iyi minsi sinzi icyabaye muri M23. Baratsindwa uruheno, bararaswa buri munsi, tukibaza ati ese byagenze bite? Ese komanda iriya systeme komanda imeze ite ku rugamba? Ese bahinduye abakomanda ku rugamba, bahinduye abantu bari ansharije ku kuyobora urugamba, byagenze gute? Ndagira rero mbabwire ngo ntitwabura no gutanga inama ahangaha. Niba M23 haraho yahinduye urugamba, igahindura abakomanda, igahindura abashefu, igahindura ku mirongo y'imbere ku rugamba, abantu bagena uko intambara iri bugende bakaba barabahinduye, mumenye ko haba hari risike idasanzwe kandi se risike iri kuba imbere. Bisaba ko hongera hagashyirwaho abantu bafite inararibonye mu miyoborere y'urugamba kugira babashe kongera gusuccessinga. Bitabaye ibyo Kisekedi cyangwa se FARDC ishobora kuza kubigaranzura, kandi bigaranzuye byaba bibi cyane. Ubwo rero ni kufunga mkanda, ni kukaza mkanda, alafu mkasonga mbele. Kuna slogan ambayo inasema eti watatu wakufe, wawili wasonge, mmoja atajenga inchi. Na nyinyi mnafaa kufuata hiyo rhythm. Najua ya kwamba na nyinyi mnajua hivyo, si ndio? So kwa hiyo ndagira kubwire ngo nimudakaza, nimudahindura bya bibindi bibazo. Nasaba muwe makini kabisa, alafu musonge mbele kama mnataka kushinda. So ndabizi neza ko igituma mubirwanira mukabigeraho ari uko mufite iyo koze muvuga ko murwanira, ariko umunsi mwatatiye igihango mutayisha bure. So kwa hiyo mnafaa mukaze mkanda, si ndio? Mnafaa mukaze mkanda kabisa, msuru moja, msonge mbele kwa vita, mugombe inchi kama vile ambavyo mnasema, si ndio? So ahangaha rero ndagira mubwire ikintu utamenye. Hano M23 biragaragara ko buri munsi yaguye mu mutego, imodoka bazitwitse, bazirunguje, bagize gute, wazalendo walivamia wakaunguza. So ibyo ngibyo icyo nshaka kubabwira no kugira ngo mumenye iki. FARDC na wazalendo sahi si wale ambayo mnajua, kwa sababu Kisekedi yaramforoshije ku buryo buri munition, yaramforoshije ku buryo bw'ingabo, yaramforoshije ku buryo bw'ibyo kurya, ibiribwa iki. Ubu mwumvishe ko bafite haba mu kirere, haba hasi, haba mu mazi, hose barakajije, bongeyemo imbaraga. Ibyo rero bituma abasirikare ba Kisekedi cyangwa se FARDC iri guhagarara neza ku rugamba, bigatuma mwabonye babaye benshi, bariyongereye, babonye morale, courage ku rugamba. Niyo mpamvu rero mubona ibi byose biri kuba. Ubwo rero namwe mukwiye kugira ikintu mwiga, mutekereza, mukagisobanura, kandi kigatanga n'umusaruro. Kuko bitabaye ibyo ababiyingiye n'ababagiye inyuma mwaba mubakojeje isoni. Ku ruhande rwa Kisekedi rero we arakomeza kwitwara neza, kandi ku rugamba murabona ko ibintu bikaze. Kubw'ibyo rero ndagira nkubwire ikintu kimwe. Kisekedi amaze kubona imbaraga nyinshi, ramforo nyinshi, abatanzania baragarutse, kandi ubushize bagiye basebye. Ubwo rero pay attention, umenye ngo kuki baje basebye, kuki bongeye kugaruka. Hari ibihumbi 9 nababwiye bimaze kugera muri Kongo, byageze ejo bundi byuriye amakamyo.
urumva hari undi musaga w'amakamyo agera kuri 30 yaje ahetse ibikoresho aparika i Burundi, bavuga ko yagiye mu kibira. Abasirikare intwaro banunze ku mupaka w'u Rwanda. Ibyo bintu byose umenye ko ari umusaga cyangwa se imbaraga Kongo iba yungutse, kuko iyo tuvuze Burundi twumva Kongo, twavuga Kongo tukumva Burundi. Ibyo rero pay attention, mumenye ibyo bintu kandi mubigenzure. Ndabizi ko mufite ubutasi, ni mutabigenzura kaba wede. So ikindi nshaka kubwibutsa, ubu noneho Tshisekedi yabonye ingabo ziturutse muri Angola, I think, niba nabyibuka neza, niba ntaho nibeshye, zaturutse muri Angola. Izo ngabo rero ni umusada wundi Tshisekedi yabonye. Ubwo rero mwumve Tshisekedi marakusanya amaboko, kandi noneho Tshisekedi imyaka cyangwa se iminsi ya manda yo kuyobora miramurangirana, mirirukanga iminsi yo yasaze mirirukanga. Ubwo rero wumve icyo Tshisekedi agomba gukora, agomba kwereka abanyekongo ko hari ikintu amaze gukora. Nimuryama kishaubaya, agomba kubereka ko hari ikintu abakoreye kugira bongere bamutore muri manda ikurikiye. Kandi we bikunze byaba bikiri mu kavuyo k'intambara, wenda n'amatora ntabe, cyangwa se yanaba bakaba batuye nguyu ugomba kutwirukanira haduyi, urumva. Ariko Tshisekedi iyo niyo turufu, kandi Tshisekedi yamaze kubona ko iturufu nziza ari M23, urumva. Tshisekedi yamaze kubona neza ko iturufu ari yamugumisha ku butegetsi ari M23. Ubwo rero Tshisekedi waravuga ati ndaje nikusanye nshaka ibikoresho. Nababwiye ko hari na miliyari 5 z'idolari zimaze gushyirwa hariya, ziteguye gushyirwa mu ntambara ngo yo guhanganamo n'u Rwanda, mu gihe twebwe tuzi ngo ni M23, ariko bari bavuga ko ari u Rwanda rufasha M23. So ubwo rero bakavuga bati twebwe tugomba kurwana hadi mwisho. Izo miliyari 5 zizakemura ikibazo. Ibyo byose ni imbaraga Tshisekedi ari gukusanya yitegura intambara, kandi iyo ntambara ni yarwa ahanganyemo na M23, ni igomba kumugeza he ku butegetsi, ni igomba kumuhamiza ku butegetsi. Nibwo rukuta, nibwo burinzi bwo guhamiza Tshisekedi ku butegetsi. Tshisekedi rero n'abandi nzaprofita ahangaha, mbatseho umuriro, abaturage bavuga ati dore uyu niwe twari dukeneye. Niyo mpamvu mubona ibintu byose yabikajije, yashyizemo imbaraga, yashyizemo umurego. Wowe icyo nkubwira, uze gukora subscribe, ukore share, ukore like, kugira iyi televiziyo ibashe kugera ku isi hose kandi igere kure hashoboka. Maze nurangiza ujye muri comment section utange igitekerezo cyawe n'udutima twinshi cyane, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Aha muri kumwe na nzozi.com, inshuti y'abana. Jesus is hope. Ciao.